The medal presented by the mayor of Kranjska Gora, Mr. Jure Žerjav. Na drugem mestu in second place iz Španije, from Spain, Iago Garay Tamayo. Nagrado podeljuje predsednica Kolesarske zveze Slovenije, gospa Milena Černirogar Radeš. The medal presented by the Cycling Federation of Slovenia president, Milena Černirogar Radeš. In zmagovalec, the new junior European champion iz Velike Britanije, from Great Britain, Bernard Kerr. Nagrado podeljuje zopet gospod Michael Concannon iz Evropske kolesarske zveze. Dres in kolajna. And the local organizing committee awards presented by Gorazd Stražišar. Dame in gospodje, himna Velike Britanije, ladies and gentlemen, national anthem of United Kingdom. Dame in gospodje, ladies and gentlemen, Bernard Kerr, Iago Garay Tamayo in Ivan Oziol, the fastest junior man. Nadaljujemo s kategorijo članice, now for women elite.